Reka twongere guha ikaze n'akaribu abantu badukurikiye kandi bakunda ibiganiro byacu. Abamaze gukora subscribe ni ukuri turabashimiye, ndetse tunaboneyeho gushimira by'umwihariko abantu bagize uruhare kuri iyi channel kugira ngo tube tugeze aho tugera. Ubu reka mbabwire ngo ikintu cyiza cyo kwishimira nuko twamaze kuzuza subscribe 1000. Rero reka mbabwire ngo umuntu wamaze gukora subscribe ni ukuri tubikuye ku mutima, muri inshuti z'akadasohoka turabashimiye. Reka uyu munsi tunabwira abandi batarakora subscribe, mbabwire ngo iki nicyo gihe wari ukwiriye gukanda kuri subscribe kandi ukibuka gukanda no kunzogera. Kandi mu gihe ugeze kuri uyu muyoboro ntukibagirwe kugenda udakoze like ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo channel irusheho kumenyekana. Reka rero tuganire ku bintu bigera kuri 5 nk'uko mubibona ku kiganiro. Ibintu 5 bigaragaza ko uyu mwaka 2025 ari umwaka udasanzwe, ari umwaka buri muntu wese yakagombye kwitondera. Reka duhere ku cya 5 tumanuka. Icya 5 turabanza tubabwire ko kuba uyu mwaka 2025 ugeze intambara y'Uburusiya na Ukraine ikirimo, ni ikintu buri muntu wese yakagombye kwitondera, akabona yuko uyu mwaka ntago ari umwaka usanzwe. Icya 4, kuba intambara ya Israel na Hamas nayo igejeje uyu mwanya ikirimo, nabyo ni ukubyitondera. Ni ikimenyetso kigaragaza ko uyu mwaka nubwo yatangiye ariko kuba yo yambukiranyije 2024 kageza 2025 ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uyu mwaka nawo ari umwaka udasanzwe. Icya 3, ni itorwa ry'umuyobozi cyangwa se irahira ry'umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ibyemezo bidasanzwe byaherekeje nyuma y'uko amaze gutorerwa kuyobora Amerika. Uwo ni Trump ni mu kuvuga, yarangiza agafata ibyemezo byo kwirukana abanyafurika bari ku butaka bwa Amerika bahageze mu buryo budakurikije amategeko, bakabarurijwe indege bagasubizwa iyo baturutse. Icyo ni ikimenyetso kidasanzwe cy'ibyemezo bidasanzwe. Icya 2, ni intambara navuga ko itoroshye mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko yatumye akanama gashinzwe kubungabunga umutekano ku isi gaterana igitaraganya kugira ngo kabashe kwiga ku kibazo cyo muri Kongo. Ubwo ndimo ndavuga intambara irimo irabera muri Kongo, by'umwihariko muri aka gace ka Goma. N'ubundi yari isanzwe, ariko noneho uyu mwaka yafashe imbaraga idasanzwe n'umuvuduko udasanzwe, kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uyu mwaka nawo ari umwaka udasanzwe. Icya nyuma rero navuga yuko ari icya mbere kigaragaza yuko uyu mwaka ari umwaka wo kwitonderwa, ni ukuba umujyi ukomeye wari utuyemo abamiliyoneri benshi, abasitari benshi, ukaba ari umujyi wari ufite ubutunzi amamiliyaridi n'amamiliyaridi, amafaranga menshi ibihugu bimwe na bimwe bidafite. Ubwo ndimo ndavuga ishya ry'umujyi cyangwa se agace ko muri Amerika, muri California, umujyi wa Los Angeles. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ngo uyu mwaka ni umwaka udasanzwe twakagombye kwitondera. Rero reka nongere mbabwire ngo ni ukuri turabakunda, muri inshuti z'akadasohoka. Ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane. Nimba usenga, ongera ibihe byo gusenga, uba imbere y'Imana neza cyane, kugira ngo uyu mwaka umugenga wa byose azakubashishe kuwutambuka amahoro,
wowe nimba udukurikiye ubyiteho kandi ubifatire ibihe bihagije